Teníamos dos objetivos. Uno, nos llevan ya tiempo pidiendo que había que cubrir una necesidad, que era un servicio para dar a la gente cuando viene a ver partidos para disfrutar de la competición, y por otro lado hemos querido cumplir que todo el que venga se sienta identificado, que vea algo de la Real, que vea un poquito de historia, por eso el tema de los nombres de los jugadores que más partidos han jugado con la Real. Lo que queremos es que se sientan de la Real y que cada vez que vengan vean qué es la Real y dónde están y que son de la Real. Bueno, hemen azkenean bai astelehenetik ostiralea entrenamenduak daudelako eta batez ere asteburutan, jende asko etortzen da, ikusleak, gurasoak eta instalazioak behartzuen honelako beste eraikin bat, beraiek ere, bai partidua ikusteko, bai partidua kasi aurretik egoteko, hemen mai seguraldiak ere euria egiten du eta hortik bueltaka ibili beharrean nik uste dute instalazioari beste osotasun bat ematen diola eta oso baliagarria izango dela. Nire garaietan ere ordu asko pasata gaude hemen, azkenean gurasoak behar dute leku goxo bat, gaina ondo ikusten da hemendik futbola goitik, gaina kristalera oso handi daka, eta nik uste lehanago inbertzala hau. Bai, nik uste dut igual aurrekoa ja txikia gelditu zala, eta ikusita hemen asteburuan zenbat jende mugitzen duen Zubietak eta bar, ikusten da, ikusgarria, oso detaileekin, izena jarrita aulkietan.